State Legislator. Program which can count patasang option PIO, dan apol o kaway tan option speaker. O ngay sapol na may latu Cynthia Eliawat ka matansak sa karabichon way out at ang wrong watch. Kuya kiye bang batch-batchonin lang, maway menshi ang PH nga sa karan wawo katungtang kukuran enilat sa machay coach, PH nga sa karan kay niyo wow laptang kukuran erokso ko yan doon payu, wow laptang kukuran sa nangan ko, tacho wan ko sa palmanukan ko nanalam ko, nangan niya ko. Wow choror to ko sa palmachay kag nayan wen doon pay, the Honorable Stevenson Joseph, Karyawan Kabina, Honorable Francisco Yuanes, Speaker and Queen and Kawata ko sa net kaysa kay Wanwain Dombe, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, o Yangamoy Honorable Senators Kankoros. Son ko pong lakalapan Wain Dombe, the Honorable Nelson Joseph, o Yangamoy son ko pong Kankoros, labalap kay ti Kankoros ng Belienchia, Momotso o Government. Ngal wow and kaklelem chon puin ponte unsep sama chenan kalan led masliken kalan watch. Rakach o karos tachonan program watch. Nemasa isak tuaw tarong kaw na riyagatri isak tayo. Sapal na chayal puin ng kawata ko sa net kaysa kay wanwain ponte. Kachawan chiya langar nan ram katuaw and aray chungal wiyalamalam. Choror kayo ang nandiyan katakwach kulak isak manachisak tauli na mensang nan wasan wiyalamalam tela balap nan kolonya. Sa palmachay speaker, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, may pachawan ruchingata wiyalamalam wach o kamo wiyalalawan ruchingata samwan karon te Senator Edka. Area pwede mayor quorum ayon sansan may raralap tayo may epon ng ran katuaw and buyalamalam choror kayo watch. Iraralap kayo yay watawat o alaltaan chernel and ran kayo and buyalamalam choror watch. Sansan may chernel alaltar sang momot unsa watch. Karyaw yay standing committee report the report sang committee kan. Dan raralap watch sansan me report riyaw mamiya o ime ban sansan pa. Report kayo ye standing committee report number isak walula pinyal isak tayo. Me itan kamamatan ko sa net number isak tuwaw lepinyal isak tayo LTO. Na report sang committee mo ni may Senator Carl Bachawan Muya Chairman. Report karyaw, ye standing committee report nante isak tuwaw, lebanyan isak tayo. May itan kamamatan kapag nante isak tayo, lebanyan isak tayo. Na report sang kamitian kantaan kamarain, may Senator Simina Bachawan Muya Chairman. Kung san mawang chon win kon pe yunsak na report riyaw watch koro sa laltar sang momot unsak and pinang kawata ko sa net kaysa kayo and win kon. Irauralat kaslu yay kamumatang ko sa net kan te fil calendar. Tan irauralat watch kamumatang ko sa net ew mamiya na yay LP nambe isak tuwaw lebanyan riyasak tayo LTO. May songasongan wakit sa palmachay ko sa natin buwan Bombay nampe isak li lebanyan kuslisak tuwaw lebanyan riyasak silu. Comprehensive Budget Act and taron mo na riyakat riyasak tayo. Nakapese sa floor leader akram na ruwasan po ko the by request o alalta sa momot unsa watch. Kung sa klan raralap ye kamumatan pagtang kan the resolution calendar. Sansan metan raralap watch kamumatan pagtang yung naniye. May ye LR nampe isak tayo lepnyal ye isak tayo. May somasong en kasaleta en legislator yang tacho pila kapinsaleta lan olen bombe kasampalmen. Metakir when on pay one so you near we are count and kandan kamaray. May Mr.
Joseph Lesson, kamumatan tok-tok ka PSL sang Boliepekan and Bologna town. San me irawach kawantalar orchupen puko kasambal koros me all manage papier point tonpe and kap pechepta o kapach yang kamumatawach. Ninas riyesak tarun kauna riyakut riyesak tayo. Puinan ko sanet kaysa kawan ponpe pirchia langar nanran kaysa and aray chia penachoror kayo and nantien tatakwach nukulok isak minitriyesak tauli ni mensam nan wasan uyalamalam peilagalap ng kolonya. Sa pulmachay speaker ti Honorable Marvin T. Yamaguchi metachowan ruchungatar uyalamalam wach o kamo huwag ruchungata San Juan Paronte Senador Net. Huwag miya quorum ayon sansan may iraralak silu metachatian ran watch kachi o apalinan ran kaysak and huyalamalam choror watch. Iraralak kayo ye standing committee report the report sang committee ka. Sansan mekan iraralak watch report yo memiye may ye standing committee report number Riyesak Lebenian Riyesak tayo. May itan kamumatan ko sa net nante isak lumaw Lebenian Riyesak tayo. Na report sang kamtiyan moni. May Senator Coy Pachawan Muya Chairman. O alaltar sang mumotunsak and puinang kawat ako sa net kaysa kayo and buwing tonti. Iraralap koryaw, ye tatong kan may pulpesay kung siya unsak la. The unfinished business. Dan raralap watch kamumatan pagpag nante isak tayo lepenial riyesak tayo nakatapapesay kung siya unsak la. Erupwepi niya kamumatan waktak lakay mepilkaw na pwede tawendong kamumatan pagpag watch ayime leta kamumatan pagpag watch epilpurang kapantala pwen kaptasan kamumatan waktak lakan. Kung sa plano reoralap, ye pil kalanter, tek kamumatan ko sa net kan. Plano reoralap watch, kamumatan ko sa net riyaw na miye, o imatan san salta. Kamumatan ko sa net ng basic tuwaw, lebaniyal riyasak tayo, NTL, o karyaw, o kim sa plawatawat. Kamumatan watch kapese sangar kampiyan moni, o pil kapantalar, ko pechep, o epol kanenay, en kakuyaw. Are takim sa klan kamumatan ko sa net ye LP nampe isak lumaw lebanyan riyesak tayo. May somasong and wakit sa pulmachay ko sa net and buwin pompe nampe isak li lebanyan okuslisak tuwaw lebanyan riyesak silu. Irachukuchuk silu lebanyan tuwaw te. Irachukuchuk silu lebanyan tuwaw may somasong and wakit ala o kalau tawan moni yung om HE office. Next katese sang floor leader akram sang niruwasan puko o alalta o watawat kayo. Ninas riyesak kayo, tarong kao na riyesak tayo. Sa palmachay tuwinan kawata ko sa net kaysa kayo 1.20. Siya langer nan ram kaysa kayo and aram chungal buya lamalam choror kayo and nantiyan tatakwach nukulok isak, riyesak tauli ni Mason, nang wasan buya lamalam, peilabalap ng kolonya. Sa pulmachay speaker, ti Honorable Marvin T. Yamaguchi, nagkachawan ruchungatar buya lamalam watch, o kamo wagulolo ruchungata San Juan Paronte Senador Perez. Huwag kachatiyan ran watch ngalan tiyer forum, ayon sansan may reoralap tayo na kachatiyan ran watch kachi o apali ng ran kaysa kayo. Yay irachoro. Tan ireoralap watch, ireyo memye, may yay pep and wiyalamalam watch and kakaririla, len ni April limaw tarong kaunor yakutriyaysak tayo. Sansan may irawatch, alalta o imatan wiyaw. Are ye standing committee report, the report kan sang committee kan. Tan raralapot sansan, me report walu memiye o imatan sansan ta.
Roboch kayo, ye standing come to roboch nanter, ye sa kayo lepnian, ye sa tayo. Me itan, sabol men kap namen kapese nante, isak lumaw, lepnian, ye sa tayo. Me robot sang kamtian, pita pe UTC, me Senator Le Pen kachawan muya chairman, o roboch watch alalta. Karyaw, ye standing come to roboch nanter, ye sa karyaw, lepnian, ye sa tayo. Me sang kamtian, pita pe UTC, Medpit and kapnamen katese nante isa kono lepinian riyesak tayo o ropoch watch pinalalta. Kasilu ye standing come to ropoch nante riyesak silu lepinian riyesak tayo. Mepil ropot sang kamtian pita pe UTC me itan and kapnamen katese nante riyesak lepinian riyesak tayo. O ropoch watch pilalaltar sang momotun sa watch. Katayo, ye standing come to ropoch nanter ye sak tayo, lepnian ye sak tayo. Mepilitan, en kabnamen kapese ng besilisa kriyaw lepnian ye sak tayo. Meropot sang kamtian pita pe UTC. O ropoch watch kapantala. Kalmaw, ye standing come to ropoch nanter ye sak limaw lepnian ye sak tayo. Nepilitan en kabnamen kapese ng besilu lepnian ye sak tayo. Mepil robot sang kamtian pita pe UTC o ropoch watch pil kapantala. Kawano ye standing come to ropoch nanter ye sak wano lepnian ye sak tayo. Meitan kamu matang kesenet nante isa kono lepnian riyesak tayo. Meropot sama kamtian moni me senator Cord kachawan muya chairman o alalta sang momotun sa en puinong kawata kesenet kaysa kayo en buwan tonte. Kaysu ye standing come to report nante riyesak isu lepnian riyesak tayo. Meitan NP nante isa kusulat niya riyesak tayo. Mepil robot sang kamtian moni o pilalaltar sang momotong sa coach. Kaya sa clan robot ye standing kamti robot nante riyesak walu lepnian riyesak tayo. Meitan en kapnayas ngalmen kapese nante riyesak limaw lepnian riyesak tayo. Meropot sa mer kamtian moni o pilalaltar sang momot unsap en puinon kawatakosonet kaysa kayo en buentonte. Esil ye iraralat unfinished business step. Tatongkan meo kwen pesay unsapla. Tan iraralat wach esansan makamungatang kosonet riyaw nakatoko pesay unsya unsapla. O imetaan sansan ta. Kayo kamu mataan tok nante isak tayo, lepnian riyesak tayo. Netpit kabinsaleta lang Mr. Joseph Pilason. Kung sansan na kamu mataan waktak la riyaw, itawan long kamu mataan tok watch, o imetan sansan ta. Kamu mataan waktak la nante kayo kamu mataan waktak la nante riyesak tayo, lepnian riyesak tayo. Mesong-mesong ang kamungalat tayo te sa pangalan tayo mesansan ng kamumatan tok watch. Mech kapese sang floor litera pram sang naruwasan puko o alartar sang mumot unsak en puinong kawata ko sa net kaysa kayo en buwing torte. Karyaw, ye kamumatan waktak lanan te silisak lepnian riyesak tayo. Mesong-mesong ang katachayang Kawewepen on manage pisechupen is John Wayne Kichi o kapin konak sang wasalatalapso kusela. Nech kapese sang vice speaker Mikel o pilalalta sang mumotun sa coach. Arupweki emiya wakitaglanan kamumatan tok watch. Aime eletar elornempe isak tayo. Labinyal riyesak tayo ewiyalar. Elor nante isak tayo labinyal riyesak tayo LTA. When teteyang chon buin ponpe yusap na kamumatan tok watch kama naman lasang pinang kawata ko sa net kaysa kayo
En wen ton pe no su say sak tuaw a o so chan na huwang. Karyaw ye kamumatang ko sa net nante isak tuaw LTL o nukaryaw o kem sak lang watawat. Kwen pilsansan makamumatan waktak la kay pilitawan long kamumatang ko sa netwatch o inatan sansan ka. Kayo kamamatan waktak la ng riyesak lumaw na ganyan riyesak tayo. Mesong-mesong en katachayang irachuk-chuk tayo ang tayden tuwaw en sapol machay ko sa netan wen pompe nante isak li laganyan okis lisak tuwaw laganyan riyesak silu. Mesong-mesong en wakit o katachayang irachuk-chuk tuwaw laganyan isak wano wan chala 24,090 when sa waset pompe swimming club. Net kapese sang senator mofik o alanta sang momotun sa kwach. Karyaw, ye kamumatan, waktak lanandar, ye sak wano, lebenyat ye sak tayo. Nisangan momocha katachayang wan chala 52,500 when apali Pacific Festival of Art. Tepesta, match kapese sang vice speaker Mikel o pilalalta. Kasilu, ye kamumatan waktak lanandar, ye riyesak isu lebenyal riyesak tayo. Mestong-mestong en katachayang irachuk-chuk silu lebenyal riyaw pi en samol machay ko sa neten wen pompe nante isak li lebenyal o kusilisak tuwaw lebenyal riyesak silu. Wan chala dunakit when kap kalaute and kapna o karyawan kapna representation fund, match kapese sang Senator Simon o pil alalta. Katayo, ye kamumatan waktak lanandar, ye sak walu, laganyan ye sak tayo. Mepil ni saman momoche songa-songan katachayang o wakit irachuk-chuk tuwaw laganyan o kutuwaw, entitled riyaw and pompe code. Mepit legislator facilities nan taluk kayo o taluk karyaw o irachuk-chuk limaw na pinyan wano and sapal machay kosonetan wen pompe nante isak li labinyan o kisilisak tuwaw labinyan riyesak silu. Kwen kalaute tamen yayer nan irachuk-chuk limaw labinyan wano on division and administration and budget. Kwen kak tapun ononta o anan chekang memiyanan legislator. Match kapese sang Senator Perez Mawia Chairman and Chayan ko o alalta sang mumot unsak and winun ko sa net kaysa kawan winton. Kalimaw, jay kamamatan waktak lanandar yesak tuwaw lepenyan yesak tayo. Mepil niyan nisangan momoche songa-songan wakitala o kalautela wan moniyo tani rachuk-chuk lumaw labanyan isu ta Division and Legislative Council kwen tapun ananakan memiyan ang baluwach. Match kapese sang Senator Ford Mawia Chairman and Kamtiyan Mon o sansan makamumatawach white. Kawano, ye kamumatan waktak lanang besilisa kayo labinyan riyesak tayo. Mepilsongasongan wakitala o katachayang irachuk-chuk tuwaw labinyan laysak wano, wan moniyo, metangkak apadi procho kanoneta sapol machay, ton peyaws nan buwan away, me ananabe inanen laut mele. Match kapese sang Senator Net, Mawia Chairman and Kamtiyan Roson Mau. O alalta sang momotunsak and pinong kawata ko sa net kaysa kayo and buwan tote. Kayong sakla, yay kamumatan waktak lanang besilisa kriyaw labanyan riyesak tayo. Mesongasongan wakit ta mesan sa lerpuan kak, apali po inan ranchon tatong kanan Legislative Council, mapukakiyar puka chocho wanain soyo, sang ni chentan puka tatok pukach. When kak sansan mau may rawach, pilkatete may retract tan wiyawi. Sang niya ko chopeyo, and tarong kaunor yakut riyesak silo. Next kapese sang Senator Ford o alalta sang momotunsak.
Rupoyapi waktu pelacuran niye ayen sansan me LP nampe isak tuau lebenial riisak tayu LTL wiyalar LT riau o kamanaman lar na usu sa isak tuau o socha na uwa. Kayong sa plan iraoralat yay nomination te ititakan. Tan iraoralat watch and sansan me itita riau me miye o hime kan sansan ta. Itita kayo me peitait long nan roboch nan riisak silu lebenial riisak tayo. Mettoka Mr. Casiano T. Schoenberg, Wenyang Chowat, Porden PUC. Puitar na usu sa isa pisu A o merianan na uwang. Iti takaryaw, meteitait long ng proportion ng riesa kwalulat niya riesa tayo. Mettoka Mrs. Tina Net Lawrence, Puenwia Taraktaran Kantamoni. Pilkana naman lang na usus Isa kwalu A o ususeusto. Nimnas riisak limaw, tarun kauno riakit riisak tayo. Sabol na siya speaker, the Honorable Marvin T. Yamakuchita. Chowaner men kateseyo, sang sabol na siya kapinayan Wayne Tonte, the Honorable Stephenson Joseph. Me itan o katese kamumatang ko sa net nanto, kono lep niya riisak tayo. Nakanananan lang o wiyala ko sa neten Wayne Pay, nempe. Isa kayo di lebnial, sero tayo lebnial, riisak tayo. Medpit kukuta o epolpen diagnosis center nan imonwuni and Wayne Pay. Ameche siya utagan Roman WEEKET nan legislator. O sa bidbak-bakiche o luklukache kupurakan koros ong nan autagan rongkan natanta choto mo. Kalangan o kaselelye.